mu buryo butandukanye nuko byagenze mu kwezi kwa kabiri 2025 Perezida wa Ukraine Volodymyr Alexandrovich Zelensky na Donald Trump bagarutse imbere y'itangazamakuru mu kiganiro gisobanura imyumvire yabo ku iherezo ry'intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Ku nshuro ya mbere baranzwe no guterana amagambo ashingiye kuri iyo ntambara ndetse n'imyambarire ya Perezida Zelensky. Ariko kuri iyi nshuro Perezida wa Ukraine yasubiyeyo yahinduye imyambarire, yaje yambaye ikoti n'ishati by'umukara. Ibyo bitandukanye n'umupira yari yambaye ubushize. Iyo yabaye ingingo yakiriwe neza mu biro bya Perezida Donald Trump. Muri iki kiganiro abakuru b'ibihugu byombi baranzwe n'amagambo aherekejwe n'agatwenge ndetse hari n'ubwo banyuzagamo bakuzuzanya. Nta wigeze avuga igitekerezo kivuguruza mugenzi we. Iki kiganiro cyarangiye Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika James David Vance atavuze. Uyu kandi niwe wafashwe nk'uwahinduye ikiganiro abakuru b'ibihugu byombi bagiranye ubushize. Icyo gihe cyabaye kimwe mu biganiro bibi abanyepolitike bagiriye ku karubanda isi yose ireba. Ingingo y'ibyo biganiro byombi nimwe no gushaka igisubizo cy'intambara Uburusiya bumazemo imyaka 3 n'igice muri Ukraine. Kuri iyi nshuro Perezida wa Ukraine yaraherekejwe n'abayobozi b'ibihugu bitanu byo ku mugabane w'Uburayi, Perezida w'umuryango umwe bw'Uburayi n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare Abanyaburayi bahuriyeho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri iyi nshuro Perezida Donald Trump yemeje ko intambara igomba kurangira. Iyi ntambara izahagarara, igihe izarangirira cyose nzabibabwira, ariko igomba guhagarara. Uyu mugabo arashaka kwirangira na Perezida Putin niko abyifuza. Isi yose yarayirambiwe. Murabizi ko nahagaritse intambara 6. Iyi natekerezaga ko ari yoroshye cyane kurusha izindi, ariko nasanze ari ikomeye cyane. Bwana Volodymyr Alexandrovich Zelensky uyobora Ukraine, iyi ni inkuru yamuguye neza. Igihugu cye ngo gikeneye amahoro kubera izi mpamvu. Uko mubizi twibera mu masasu. Ubu hari ibitero byinshi bimaze kugabwa muri Ukraine. Byahitanye abantu benshi, abandi birabakomeretsa. Abo byishe barimo abana n'impinja, ariko twerekanye ko tudapfa gucika intege. Ubu kandi turemera igitekerezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko Perezida Trump arashaka ko iyi ntambara ihagarara binyuze mu biganiro, kandi twiteguye kuzaganira na mugenzi wanjye mu nama ya batatu. Ndatekereza ko ari byiza cyane. Kugira ngo ibyo byifuzo bigerweho, Chancelier w'Ubudage Bwana Joachim Friedrich Martin Joseph Merz yavuze ko hakenewe kubanza gutegeka Uburusiya guhagarika intambara. Ibyo ngo byatuma izindi ntambwe zihuta. Yabivugiye imbere ya Perezida Donald Trump. The next steps ahead are the more complicated ones now. The path is open. You opened it. Intambwe iri imbere ni ikomeye cyane. Kuva ku wa gatanu ushize watangije uru rugendo. Ubu rero wakinguriye amarembo ibindi biganiro bikomeye. Ariko tuvugisha ukuri, agahenge k'intambara karakenewe cyane. Siniyumvisha ukuntu inama izakurikiraho ishobora kuba hatabayeho agahenge. Mureke dushyire igitutu gikomeye ku Burusiya, kubera ko ibyo turimo aka kanya byakwizerwa igihe cyonyine haba hagiyeho agahenge. Njye ndifuza ko ibiganiro bikomeye byazaba hari agahenge muri iyo nama izahuza abakuru b'ibihugu bitatu ntitaye ahantu izabera. Ceasefire from the next meeting, which should be a trilateral meeting wherever it takes place. Ibyo ni nako Perezida w'Ubufaransa bibona. Bwana Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron avuga ko ari nacyo cyatumye baherekeza Perezida Zelensky Washington. Ibyo bakora byose ngo bigomba kugaragaza hazaza h'umutekano wa Ukraine n'umugabane w'Uburayi. We need this convergence is to be sure that this deal is not detrimental to Ukraine and Europe. Icyo dushaka nuko aya masezerano atashyira mu kaga Ukraine n'umugabane w'Uburayi wose. Twese nibyo turashaka amahoro, ariko turifuza ko ayo mahoro azagamije gufasha Ukraine gusubirana ubutaka bwose bw'igihugu cyabo. Tugomba no kwizera ko nyuma y'ayo mahoro Ukraine ifite ubwirinzi ku buryo itazongera guterwa. Uburayi nabwo bugomba kwizera ko buzagira amahoro n'umutekano. Ariko dukwiye kumenya ko tudashobora no kujya muri ibyo biganiro mu gihe amasasa akomeje kuvuga. Ibaze ko uyu munsi twari mu nama na Zelensky, igihe twari muri ibyo biganiro Perezida Trump yahamagaye Putin. Twagombaga kongera kugira n'inama nyuma y'ibyo biganiro bya Perezida Trump na Putin. Ariko hagati aho
ingabo z'Uburusiya zarasaga ibisasu biremereye mu basivile ba Ukraine. Ntabwo byumvikana ukuntu umuyobozi wa Ukraine yajya mu biganiro mu gihe Uburusiya buri kumisha ibisasu byica abasivile be bikanasenya igihugu. Uramutse ushyizeho amasezerano y'amahoro ariko ntugaragaze ubwirinzi bwa Ukraine, Uburusiya ntibushobora kubahiriza ibyo bwemeye. Russia will never respect its words. Abo bakimara kuvuga ibyo, Perezida Donald Trump yagaragaje ku buryo bwombi bushoboka, ariko ngo arifuza ko intambara ihagarara burundu. Nemera igitekerezo cyo guhagarika intambara kubera ko bituma abantu badakomeza kwicwa, haba mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri. Sinitaye ku gihe byamara, ariko biranashoboka ko twaganira ku ngingo y'amahoro agahenge katabayeho. Gusa ndifuza ko babihagarika, kabone n'ubwo bishobora kuba imbogamizi ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Ariko intambara zose nazihagaritse ntabanje kubasaba gushyiraho agahenge. Ngomba gukorana na buri ruhande kugira ngo haboneke amahoro y'igihe kirekire. Ntabwo dushaka amahoro amara imyaka 2 hanyuma ngo dusubire muri ibi bibazo. Nubwo bakomeje ibyo biganiro, umunyamabanga wa Leta z'Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga bwana Marco Rubio aremeza ko inzira ikiri ndende, nubwo ashimangira ko itanga icyizere. Igihugu cye ngo ntikirashyira hasi amahitamo y'ibihano bikomeye. Ntabwo mvuze ko turi hafi kugera ku masezerano y'amahoro, ariko turabona ko ubushake burushaho kwiyongera kuri Zelensky n'Abanyaburayi baje hano. Wanavuze ku bihano, ndagira ngo nkubwire ko amasezerano y'amahoro natagerwaho, intambara izakomeza, ibihumbi byinshi by'abaturage bikomeze kwasiga ubuzima. Ariko perezida wacu aracyafite ububasha bwo gufata ibihano. Igihe perezida azafata umwanzuro wo gufata ibyo bihano, icyo gihe ibiganiro bizaba birangiye. Icyo gihe bizaba bivuze ko tugiye kubona indi myaka myinshi y'intambara izahitana abaturage benshi. Icyo gihe bizaba birangiriye aho, ariko ntabwo ari byo twifuza. Turashaka ko hajyaho amasezerano y'amahoro, Ukraine igasubira kubaka igihugu cyabo, kandi bakizera ko intambara itazasubira. Tuzakora ibishoboka byose kugira ngo bigerweho, ariko ibyo birasaba impande zombi kugira ibyo zireka. Bombi bagomba kwemera ibyo tubasaba. Nicyo cyatuma tugera ku gisubizo, wabyemera utabyemera. Ku itariki 15 y'ukwezi kwa 8 2025, Perezida Donald Trump yagiranye ibiganiro na mugenzi w'utegeka Uburusiya ni Vladimir Vladimirovich Putin. Ibyo biganiro byasize bemeranije ko bagomba guhagarika iyi ntambara. Icyakora ntibemeranije ku ngingo zatuma amasasa aceceka. Perezida Trump avuga ko bagenzi be bategeka Ukraine n'Uburusiya agomba kubahuza mu minsi mike iri imbere. Icyo gihe ngo nibwo bazumvikana ku ngingo zose zatuma iyi ntambara Uburusiya bumazemo imyaka 3 n'igice muri Ukraine ihagarara. Icyakora Abanyaburayi bavuga ko aya masezerano agomba kwiganwa ubushishozi. Thank you very much.